Id-diżinjatur Malti Awstraljan Jason Grech matul il-karriera tiegħu libbes personalitajiet ta' Hollywood u esebixxa xogħlu waqt serati red carpet inkluż fl-Australian Fashion Week. Iżda l-istedina biex jesebixxi f'pajjiżna l-ewwel darba waqt il-Malta Fashion Week kienet xewqa speċjali li fl-aħħar seta' jaqta'. My mum always saying, inti żgħir inti l-Australjan make me proud, which I think I've worked really hard to do that. And a couple of months ago I said to her, with everything I've done, what would make you the most proud? So her reply was, Mr. Tame Show Malta. B'sorpriża l-ommu Ġemma Jason ippreparaw kol vjaġġ għalija lejn pajjiżna, ritorn wara 12 sena. Ġemma li għandha 87 sena, bużnanna ta' 30 u nanna ta' 28 qasmet mill-Awstralja biex tara l-ilbina jesebixxi ħidmietu. I think she's going to be in tears. I hope she's still, breathing, because she is older. But yeah, really proud. I think it'll be her proudest moment. Again, she's 86, and she always says to me, "When you're successful, I'll be happy to die." Ma kienx taf lanqas qabel quddiem arat li l-mudella il-libina kien fassal ukoll libsa beluf ta' djamanti Swarovski fejn tispikka l-arma tal-aqda mużikali Santalina akkumpanjata minn banda ddoq l-innu tal-Bagri. Każin li għal-familja Grech huwa speċjali jekk kif il-bużnannu ta' Jason, is-surmast Giuseppe Busuttil, kien surmast tal-istess saqda wkoll il-bniedem li kiteb il-marx popolari ma tagħmlu xejn. Qed ngħidilha l-oħti, ara din il-libsa il-fjuri it-tifel għamilhom ipittirhom fl-istess ħibdiet il-banda. U jien għax smajt il-banda bdejt nikbi, għax dik hija ta' missieri. U jien meta bdew idoqqu ma tagħmlu xejn, bdejt inkanta, ma tagħmlu xejn ma Santalina. Minkejja lilhom li emigraw tant snin, Ġemma tibqa' tosf qalba lil Malta bil-Kirkara u lil tal-Bagri. Jiena tal-Bagri, jiena nħobb il-Santalina, jiena meta jkolli xi parti. Per eżempju, nagħlaq żmieni jew jagħlaq żmieni ir-raġel tiegħu, tittarhom iddoqqu l-marċi ta' missieri. L-għattien tal-borom kollha mafġin għax kulħadd idoq bihom. Minkejja li huwa l-uniku minn 10 aħwa li ma twildux pajjiżna, Jason joss lil pajjiżna bħala pajjiżu issa anke xogħlu huwa ispirat minn Malta. Motto is special, my family's Maltese, we always talk Maltese at home. Issa laqa ta' xewqtu jħares il-qudiem lejn l-esperjenzi eċitanti oħra li għandu quddiemu, Jason jixtieq ukoll li jservi ta' ispirazzjoni għall-oħrajn u li beda minn accountant u ħadem ukoll bħala kok sakemm sab din l-opportunità fid-dinja tal-moda. Hard work, there was long nights, there was times where I lost friendships. Life becomes a little bit non-existent. Life becomes all about fashion, which is always really exciting, and I think what it does do, I think or what you do is lose something but win something. L-ispirazzjoni li Jason kisef pajjiżna mod speċjali mill-knejjes mill-isbaħ tagħna issa mistennija jkunu riflessi wkoll f'xogħol ieħor illi għandu ippjanat.